Hello friends, welcome to my YouTube channel Mizoram Education Hub. Voina unit digit topic pahat poi mo lutuk mai examaron chuak nge heta trang hian ami hi eng ma point thiam lo chon apoi mi lawa voina eng kem min thiam vek dona ami video hi a top thleng in en chuan eng kim tiang ang khoshan ta po hi keman ka bet thei mo ka challenge thei reilo ta chungin insult te a har lo lom tu chumi tur chon a tir train a top thleng in om nge anga ya in en nge angai ta ni hemi video himo ajan chu a basic 015649 le 2378 heng ho hian concept an nei ta a engkim concept pakhatte ten a keman ke explain dona hemi question hi ron chuak thutta se entinge kan solvang enru heng ho hi buai pui turani lo hemi po hi buai pui turani lo mo trick po ka shil don cholam hemi po hi buai pui turan lo in buai pui tur ber chu hemi hinia 2 raised to the power hemi hinia chon 1 raised to the power hemi hinia chon 6 raised to the power hemi ma seng heta po hian hemi po hi thengil dei tur mo hemi po hi thengil dei tur pani chi bang tur nyo chunga hei hemi po hi thengil tur enge bang 2 raised to the power 26 multiplied by 1 raised to the power 48 multiplied by 6 raised to the power 99 1 unit digit chu 1 and train 6 unit digit to 6 and train and tiklai pon maseng 2 hi tlemin adang lama hemi hi 4 multiple a omtre engkim ka shilvek don chaw mo hemi hi tihan kan ziak te 24 plus 2 hemi po hi thengil de ila 24 hi engma ngai tu angai lo achen chu 4 in kan divide te chun 2 square chu 4 ani train tuna 4 multiplied by 1 4 ania 4 multiplied by 6 24 so enge kan answer of this question 4 hi unit digit ani maseng hemi hi mitam tagin insha lo mai thenga mitam tagin insha thiam lo mai thenga hemi hi trad da ven ke man ka shilang chaw tuna unit digit hi enge omzia ber chu number eng po ta hen ziak ta la eng number po ziak ta la 100896245 atopa enge ones place a eng number nge a chumi chu unit digit ani mai hemi hi unit digit atober a rightmost position in a number chu unit digit kan te trin hemi a rightmost ani ta so rightmost digit in a number is called a unit digit kan te trina antinan ta hian 47829 enge unit digit kan ti chon 9 hi unit digit ani dona maseng hemi antinan 478296407 chunita se enge hemi number hi enge a unit digit ti chon 7 hi unit digit ani dona achan chu rightmost position a oma 4792 multiplied by 6324 multiplied by 9367 enge a unit digit ti chuan en ru ka shilang cheu hemi voi khat ma boi pui angai mi alawa en tur po ni mi alo hemi en po ngai lo mo hemi hi en po ngai lo most important digit chu a to berami hemi poi eng ma boi pui ngai lo 4 hi kan en tur ani mo 936 eng ma po kan khoi ngai lo wa 7 atopa mi number ho zong hi chin chia turania tuna enge true nia 4 le 7 ania tro true le 4 kan multiply trina 8 ania multiplied by 7 hey 8 multiplied by 7 chu 56 ani trin tro chumi function kan answer tur chu unit digit of these multiples is exact nge ni don 6 hi kan answer ni don chutiang bok chon number pakhat dang tan assume le taila 73 multiplied by 89 multiplied by 62 multiplied by 77 multiplied by 64 multiplied by 81 hemi ni ta se enge unit digit kan ti chuan heng hoi tian kan multiply turan lo 73 multiplied by 89 tiang mo tiang han thi turan mi alawa in ti tur chu atopa mi number hey rightmost position hemi da engma po ngei tu ngai lo hemi mo boi pui ngai lo shim tiang number ho himo hey ti hian boi pui ngai lawa tuna 3 9s are 27 ania jan 27 ti hian kan zia kanga tuna hemi 2 po hi kan boi pui ngai lo kan thengil dei thei hemi tuna 7 le 2 kan multiply 7 2s are 14 ania tro hemi 1 po hi enangai lo 4 7s are 28 ania tro hemi 2 hi boi pui ngai lo 8 4s are 32 ania tro ti hian 32 hemi 3 po hi da san deila 2 1s are exact nge 2 hemi hi kan answer unit digit chu 2 ani mai how to krenga how in the dol duk to pa chon wa top lama chon and ruk example pahatan ka ziak lenga 83 le 95 ti hian multiply to englota ila unit digit find out angai thutta se ti hian kan multiply don lo tra 83 multiplied by 95 ti hian 541 tiang kan ti turan mi alawa kan ti masak par tur chu kan thlua ka ron strike masak par tur chu hemi number hi engma alak tlak lo 8 le 9 hi
da bo de ila poi mi alo apoi mo ber chu atopami last digit rightmost position ami number pani so 3 multiplied by 5 chu 15 ania so unit digit ange 5 hi kan unit digit chu ani a chu tiang bok chon adang pahat example pahat 31 32 33 34 hemi enge answer ni don hey 3 hengoi chu boy pui po en po ngai lo mo tuna kan en tur chu 1 le 2 kan multiply jon 2 ani 3 na 2 le 3 kan multiply jon 6 ani 3 na 6 le 4 kan multiply jon 24 ani 3 so 24 a enge unit digit hey 4 hi kan answer 473 hemi revision le hey in brain ka in t sharp mai ho kami ka in grind mai tina ni jo 838 multiplied by 931 multiplied by dule paper rough copy amo not in siam temo 743 multiplied by 2977 multiplied by 369 du eng number po dai la po ya mi chu okay tuna enge ka soi kha chena po khan kanti tur chu hemi hi boy pui ngai lo mo eng ma po tiang hi en tur en angai lo shrim tiang number rightmost position chia kan boy pui turani okay tuna 3 8s are 24 tro tuna hemi 24 po hi enga tan man ti dana lawa 4 1s are 4 ania 4 3s are 12 ania hemi 1 hi eng ma boy pui ngai lo 2 7s are 14 ania hemi 1 po hi eng ma boy pui ngai lo chan 4 9s are 36 ania tro so hemi hi kan answer unit digit exact nge ni don 6 hi kan answer en don masing exam entirnan 41 multiplied by 42 multiplied by 43 multiplied by 44 dash 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 49 hemi multiply ta ila enge a unit digit ani don engtik laipon in shia turni hey dot ka da dei mo mi tam takin ti hian an englaunga ti hian mo an englongan multiply nga 1 2s are 2 2 3s are 6 6 4s are 24 chon 24 5 a om vele 5 4s are 0 ni dei dona 5 4s are 20 ni dona masenga topa 0 on don chumi wang chon thil pakhat dan concept pakhat ka shilang cheu thada umai ka shilang cheu anru series a 5 le even a om ve chuan hemi in shia treng tur ni 5 multiplied by tahian even in mu vele answer 0 ni don achan ka shilang cheu entinan 44 zo 45 om don atro chon hemi anula 45 le hemi 5 le hemi 2 hi an multiply chinela exact nge ni don 10 ani don tro chumi wangjon atopa 0 a om nge don mo even nen kan multiply chon hey tuna example dang pa hata hian 11 12 13 14 15 16 heta po hian tro 2 oma chon 5 oma chumi wangchon 2 le 5 kan multiply jon 10 ani don atro so atopa chon 0 pakha chu om nge don chumi chu unit digit kan ti don maseng thil pakhat hey 5 multiple odd number a om ve chuan engtik laipon 5 ani don hemi in shia tareng turani mo hemi hey ti hian star marks ka danga ti hian star mark ka staranga entinan 11 multiplied by 13 odd number ve kanzia kang ta hian 15 multiplied by 17 enru 1 3s are 3 ania 3 5s are 15 ania chon hemi 1 hi enangai lo 5 7s are 35 in huam hey atopa 5 om zel don 5 multiple entinan series odd series om chon 5 zel ani dona unit digit a 5 zel om dona chon 5 le even number kan multiply apyangin hey 0 hi a om nge don hemi poi in shi at nge tu ne apoi mo lu tu ni hemi thele ole tuna takhian ania tuna 0 1 le 5 le 6 hemi hi number topa a om chuan number topa 0 emo 1 amo 5 amo 6 a om ve chuan a raised to the power eng number po om ta se hei ka shilang chau 370 raised to the power x x hi eng number po eng po da ila mo eng number po da ila a unit digit chu 0 ani don hemi shia tareng turani 370 raised to the power 97 po da ila eng tiklai pon a change ngai lo hemi in shia tareng turani chu eng kesa 0 1 5 le 6 heng pali kesa voi khatma unit digit at thlak danglam ngai lowa 371 raised to the power 9783 po ni ta se enge a unit digit ani don 1 ani don hemi in shia tareng entina hemi ju order ni tatro hemi even 974 da taila raised to the power amo enge a unit digit 1 ani don 561 raised to the power 8732 multiplied by tihian zia kilaf 3
25 raised to the power 95 ti hian multiplied by 876 raised to the power 2409 da taila engpo da thenio enge kan answer ni don da chinlok kan ka seya number to pa 1 in mu vele chon raised to the power eng number po om ta se enge kan answer ni don chu hemi part b ki hemi hi a value chu 1 ani don voi khat ma thlak dang lam ngai lawa voi khat ma a change ngai lo multiplied by hey chu tiang bok chon 5 po hi ni ve thawa 5 raised to the power eng number po om ta se a unit digit chu 5 ani don chu tiang bok chon 6 a po hian 6 raised to the power number eng number po om ta se enge a unit digit ani don ti chon 6 hi ani dona tuna hemi all sum den kan multiply yang 1 multiplied by 5 ania 5 multiplied by 6 exact nge 30 ania so ato berange om 0 om atro chumi wang chon na china han ka soi tro hai 5 multiply even a om piang in hey 6 to even ania chumi wang chon 5 le even kan multiply vele a unit digit 30 0 ani nge don eng tikla pon 0 ani reng don tuna ma seng ngati nge I hemi a change ngai lo hemi po hi tuna we hat ka explain lokang and do 0 raised to the power 1 0 raised to the power 2 0 raised to the power 3 0 raised to the power 4 0 raised to the power 5 enge ani thin tahian kazia kanga hey 0 ni thina 0 ni thina 0 ni thina 0 ni thina 0 ni thin dro chu tiang bok chon 1 raised to the power 1 1 raised to the power 2 1 raised to the power 3 1 raised to the power 4 1 raised to the power 5 enge ani thin ta po hian hey 1 ani dona 1 square 1 1 cube 1 1 raised to the power 4 1 1 raised to the power 5 1 ani thin dro 5 check leila 5 raised to the power 1 exact ngani thin 5 ani thina chuan 5 raised to the power 2 25 ani thina 5 raised to the power 3 125 ani thina hein huam hey to pa 5 lirin hudon hey 5 raised to the power 4 exact ngani thin 625 ani thina 5 raised to the power 5 exact ngani thin sang thum za som hi pangani thina dro hein huam hey a repeat char don ti hian continue thlazeli lamo repeat char don chuti ambok chon 6 pon don hey 6 raised to the power 1 6 ania 6 raised to the power 2 36 hey 6 ania 6 raised to the power 3 216 hein huam hey ti hian 6 zel om don 6 raised to the power 4 exact ngani don hey 6 raised to the power 4 chu 6 raised to the power 3 le 6 ani thin tro ti hian 6 raised to the power 3 exact nge 216 ania chon hey 6 raised to the power 1 6 and 6 le 6 kan multiply chon 36 hey atopa 6 zel khoya bo engpo de taila 0 1 5 le 6 k sa chon a unit digit voi khatma danglam don lo power raised to the power eng po ni se mo ti hian ka ziak leng voi khat chi kan ziak leng entinan 575 raised to the power एक phone number kan zia kang 8131959163 mo hemi enge a unit digit ti taila a unit digit ti taila enge ni don ti chon answer 5 ani don tuna antinan ta hian 6 ta han number eng pom theya mo ti hian zia kila eng po daila a answer chu a unit digit chu 6 ani don ma seng hemi tuna case pali chu kan that to mo kan 8 to a eng ma po boy pu ngai to lo hemi 015 le 6 hemi all sum devin kan shathiam to eng number po da ta ila raised to the power amo eng number po khovelami number zong eng po daila a unit digit turchu angai rang don eng madang lam don lo tuna 4 le 9 case kan enang enru 4 le 9 po hi proof photila 4 raised to the power 1 exact ngani train 4 ani train 4 raised to the power 2 exact ngani train 16 ani train 4 raised to the power 3 exact ngani train 64 ani train 4 raised to the power 4 exact ngani train 256 ani train 4 raised to the power 5 exact ngani to 1024 ani train tuna thil pa hashi atiam tumla chu tiam bok chan tayan 9 poka ziak lokanga reilo te tan 9 raised to the power 1 9 ani train 9 raised to the power 2 81 ani train 9 raised to the power 3 729 ani train 9 raised to the power 4 exact ngani don tahian hemi in shiat lo pana poilawa hey 9 raised to the power 3 le 9 raised to the power 1 exact ngani 9 raised to the power 4 ani chen tro chumi wangchan hemi le hemi han multiply te a unit digit thi 9 le 9 han multiply te 81 on chu 1 to pa om don tro 9 raised to the power 5 hi ngani chen 9 raised to the power 2 multiplied by 9 raised to the power 3 ani tro chon 1 le 9 hi han multiply te 1 le 9 kan multiply jon to pa 9 om don tuna hemi takhine mi tam takan shithiam ngai lo an shangai lo ma mi hemi concept yan ro 4 raised to the power odd ani vei chuan hey in mem 4 raised to the power 1 4 raised to the power 3 4 raised to the power 5 hey odd ania 4 raised to the power odd ania
enge unit digit 4 in muzel don hai 4 in mudon hai in muam 4 le rin mudon chumi wangjon 4 raised to the power odd a omchuan a unit digit 4 ani dona maseng 4 raised to the power even number a omvei chuan hey 6 in muam hey 6 in muam hey chumi wangjon 4 raised to the power even ani chuan a unit digit 6 ani don chutiang bok chuan ta hian lox I ta hian hey 9 raised to the power odd ani chuan 9 raised to the power odd ani chu odd om chuan odd om zia chu 2 in kan divide thelo song ka odd kan te trin tro enge ni don 9 ani don a unit digit maseng 9 raised to the power even ani ve chuan enge 1 ani don hemi inshia ang tik lai pon inshia tareng turani tuna question kan solve nga engkim inshia thiam vekang enru tan question pakhat kaziak lokanga entinan 44 raised to the power 27 ni ta se enru heta hian enge answer ni don 27 ni enge even nge odd tro chumi wangchon hei enge kan theory enge kan concept 4 raised to the power odd om chuan direct tihian 4 kan ziak thina 69 raised to the power 243 enge unit digit tita ila enge unit digit ani don hei 9 raised to the power 243 even nge odd tro chumi wangchon 9 raised to the power odd chu hei in muam 9 so 9 hi kan answer ni don unit digit ani don 35 raised to the power 27 multiplied by 16 raised to the power 82 multiplied by 34 raised to the power exact nge kan ziang 217 ziak lain du in ziak te du chuan 89 point ziak te du chuan 77 in thu tina chu multiplied by 19 raised to the power enge kan ziang pelo ka phone number kha ziak le mang tian 8131 tian ziak le maila hemi enge a unit digit a all sum don lut tu kan ya tu nan ru uluk devin chiang den la jinan ka sai zo cha tron china pa han ka se ya 0 atopa 0 1 emo 5 emo 6 o in move le unit digit engtik lai pon angai rang don a same don hey atopa 5 oma chumi function hemi hi 5 ani photang hey atopa 6 oma power chu engma raised to the power chu engma po anangai lo direct 6 kan zia kang ma seng heta hian atopa 4 omatro chumi wangchon 4 raised to the power order om chuan enge kan answer ni don hei 4 ani don chumi wangchon ti hian 4 kan zia kanga multiplied by hey 19 a hen atopa nge om 9 oma chuan 8131 hi enge 8131 hi order ni a chumi wangchon even chu ni ta se hemi kan mang hey 1 kan dang maseng order ni a chumi wangchon hemi hi kan dang 9 hi kan zia kan ta hian 9 kan zia kang 5 multiply even a om ve chuan hein muam even a omatro chumi wangchon enge 0 hi a unit digit ani don in oil out chuan ti hian in check theya 5 multiplied by 6 multiplied by 4 multiplied by 9 enru 5 multiplied by 6 exact nge 30 hemi 3 hi thengil dei tur 0 le 4 kan multiply chon 0 le 9 kan multiply chon 0 chumi wangchon kan overall nge answer 0 hi kan answer ni dona eng mapo in boy angai mi aloni te ang khosh ani mo all in ti don lu tu kringat chumi ma seng follow chur la nomin ti chon hemi video hi hemi session hi thain ti chon video in lo like nge don ya chuan tuna hemi hi mitam takan boy thina ma seng cyclicity ta hian cyclicity kan enanga hata point cyclicity 2 ania hata train ka shel potang chau hemi ka shel pachonga engkim a clear les walang enru 2 a hian tuna cyclicity kan enanga 2 hi nge 2 raised to the power 1 exact nge 2 raised to the power 2 exact nge ni trin 4 2 raised to the power 3 exact nge ni trin 8 2 raised to the power 4 exact nge ni trin 16 2 raised to the power 5 exact nge hey 32 2 raised to the power 6 exact nge 64 2 raised to the power 7 exact nge ni 20 chon 128 in huam hey ama sabara 2 nia 4 ania 8 ania 6 hataba gan ziak thlalo ang 2 raised to the power 8 chu 256 ania 2 raised to the power 9 chu 512 ania hey anru tahan voi khat kan soi non lang 2 4 8 6 atopa mi anula 2 4 8 6 tian a cycle mo hemi takhinia cyclicity chu voili nuwa ai a repeat char to don chumi wangchon
heta po yan 3 po inject thea 3 raised to the power 1 3 nia 3 raised to the power 2 9 ania 3 raised to the power 3 27 ania 3 raised to the power 4 81 ania 3 raised to the power 5 243 nia 3 raised to the power 6 exact nge 729 and china 3 raised to the power 7 2187 and china tian inziak thlale charchar thea tapo yan enula 3 ania 9 ania 7 1 3971 3971 in shatiam chumi wangjan voili nuwa ti hana repeat voili nuwa a repeat zel don hemi poi tiambo chan 7 po kan check thei 7 raised to the power 1 7 ania 7 raised to the power 2 49 ania 7 raised to the power 3 3 43 ania 7 raised to the power 4 angzat ngani thin 7 raised to the power 4 chu 49 square in thina 49 square chu 2401 yes 2401 in huam tapo hian 7 raised to the power 5 exact ngani don 7 raised to the power 5 chu 7 raised to the power 4 le 7 raised to the power 1 kan multiply chon 7 le 2401 kan multiply chon atopa ngai tola hey multiply chinila 7 le 1 chu 7 ni don chumi wangchon heta po yan heta 7 ni dona 7931 7931 7931 hemi pohi voilia hemi pohi voilia cyclicity hi voilia a repeat zel dona chutiang bok chon 8 po do chon check leila 8 raised to the power 1 8 ania 8 raised to the power 2 64 ania 8 raised to the power 3 zanga sompaninia 8 raised to the power 4 4096 ania chon 8 raised to the power 5 hey 8 raised to the power 5 chu 8 raised to the power 4 le 1 kan multiply chon hey 8 le hemi 6 multiply la enge last digit 8 ani don hey a repeat le char don in muam apangana yan voili nuwa a repeat don chumi wang chuan ka proof towa in shathiam tonga a raised to the power ka 4 in hemi wang tak yan ya 4 in kan divide zel turani tuna quotients kan solve nga engkim in shathiamanga mo ta hian ka zia kanga 8 3 2 3 raised to the power 3 plus 986232 raised to the power 5 ania tro tuna enge a unit digit 3 ania hemi hi ato berange om 3 le 2 oma chumi wangchon tuna ka soizo chi aka cyclicity of 4 ka kan mangang mo 2378 ke sa chon cyclicity of 4 kan mang china tuna hemi eng ma po buai pui ngai lo mo sei tok hemi number hi eng ma po kan enangai lo wa kan buai pui tur ber chu atop ber mi number kan ziak nga chon a raised to the power ka achunga kan ziak zel turani 2 raised to the power 5 tuna claim thluak mangula 3 cube engzat nga ni thin 27 ani thina 2 raised to the power 5 engzat nga ni thin 32 ani thin tro tuna hemi po hi buai pui ngai to lo hemi po hi buai pui ngai to lo engzat nga ni don 9 ania so hemi hi a unit digit 9 ani don tuna example dang entirnan ta hian 8973 raised to the power 8984729832486954 41 dudu engpo zia kila tuna thil pakha themi takina ka soido chumo mitam takinen anti don tuna hemi pom pui 4 in an divide don angai mi alo divisibility rule in shia am nakina ka indu chon kala upload anga divisibility rule of 4 chu enge a concept ani chen number ato permi pani hi 0 pani emo 4 in kan check turin ato berami number pani hi 4 in divisible turani chumi wangchon hemi number hi eng ma po buai pui ngai lo mo hemi number heng number zongjong hi eng ma po buai pui ngai lo chutiang bok chon hemi poi eng ma po en angai lo mo eng ma po en angai lo kan buai pui tur ber chu 3 raised to the power ato berami number pani ato pami number pani chi akha chunga kan ziak nga raised to the power chon anwaya hian hemi zokhi ato berami number chi akan buai pui tu hemi tin nge kan zia te 41 hitro 41 ni 4 in kan divide anga tok dar abak eng ma po kan ti tur ani to mi alo so tahian kan zia nga 3 raised to the power 40 plus 1 ani tro kan ziak them hemi kan ziak thei tro 1 chi ai boy pu nga ya 3 raised to the power 1 chu 3 ani don kan break ang hemi mo 41 ni lo ta se 38 chu ni ta se 38 ani chuan ti hian an ru 4 in kan divide anga 4 9s are 36 ania 2 abanga tro hemi 2 hi hemi 38 ai hian kan ziak de yang
in shatiame n tirnan 87 chunita se 3 raised to the power 87 chunita se all sum the 87 hi 4 in kan divide ang 421s are 421s are 84 in atro 3 abanga hemi 3 hi hemi 87 hi kan da sananga chon 3 kan zia kang all mai sina all to kani 2198 raised to the power antirnan 243 243 zia kila indudu in zia ten jumo 879 zia zo kang claimin han siam complex deu zo kang enru hemi 8 hi in boy pu ngalo phota hemi 79 hi hemi 79 hi engin nge kan divide on 4 in kan divide ang achan chu 2378 atopa hian a om chuan a raised to the power 4 in kan divide chin so 79 hi 4 in kan divide anga 4 1s are nia chan 39 9s are 36 3 banga tro hemi 3 hi 79 ain kan ziak dei chin ti hian tuna all sum va kai 8 raised to the power 3 ang zat nge ni chin zanga som pani ni china so 2 hi kan answer 2 hi a unit digit ani don tuna quotients kan solve anga pakhat te ten ta hian ka zia kanga 7 9 2 4 2 chan raised to the power engpo zia kila 87326 ti hian zia kila chumza multiply 33981 raised to the power 8648 chan multiplied by 563498432 chan raised to the power enge kan ziang 783299 du zia kila tuna ta hian enge ka soi khan china khan ti hian hemi kala ri thlangila anru ka soi ka tro base a hian ato bermi chi ai kan buai pui ngai kan buai pui torani eng wa po hemi enangai lo ti hian kan zia kanga chon achunga raised to the power pani chi ai kan da turani hemi ato bermi pani chi ai kan en tura bak chu eng ma po theingil dei tur tu tiang bok chon heta po hian theingil tur chon heta po hian theingil tur heta po hian theingil tur chu thlenga chon heta po hian theingil tur tok enge kan ziang ta hana thar 2 raised to the power 26 hi kan en turnia 1 raised to the power 48 ania chon 6 raised to the power 99 to kan melom 2378 ke sa nge kha 2378 ke sa chuan raised to the power 4 in kan divide train so 26 hi 4 in kan divide chuan 6 za 24 ania enge bang 2 banga so hemi 2 hi hemi a hian kan zia kang ti hian in shatia mem chu tiam bok chuan 10156 a chuan eng ma danglam ngai lo direct 1 kan zia kang ta hian 2 raised to the power 2 kan zia nga chuan 6 raised to the power 99 hemi po hi 6 ani chuan voi khat ma kan khoi danglam ngai lo 0156 ke sa chuan 6 ani chuan 6 ani don 5 ani chuan 5 ani don 1 ani chuan 1 ani don 0 ani chuan 0 ani don chuan 2 square ang zat ngani chin 2 square ju 4 ani chin tro so 4 multiplied by 1 4 ania 4 multiplied by 6 ju 24 enge kan answer unit digit will be 4 tuna hami gan solve nga 8949 raised to the power 86325 multiplied by 9999991 ala du tihian zela 873 ti du da vela mo ani pan kan lu an tina theilu tukta metsian chumi wangjon han ti du da vela kila 87932 tihian zia kila chuan 86943 raised to the power 87642 du azia thei okay tuna hemi antin nge kan tiang ta hian color ka thlak lenga color ka thlak hian anuam be ma tuna hemi engma buai pui angai lo engma buai pui angai lo engma po buai pui angai lo heta po hian raised to the power engma buai pui angai lo engma buai pui angai lo engma buai pui angai lo tuna enge bang 9 raised to the power 25 multiplied by 1 raised to the power 32 multiplied by 3 raised to the power 42 tok 9 case kha enge kha 9 case a chon order ni chuan mo order ni chuan enge 9 and chin raised to the power order ni chuan 4 le 9 case a in la shianga multiplied by 1 raised to the power eng number po ni se om se 1 ani dona multiplied by 3 case a chuan nangni pon in shianga 42 raised to the power hi 4 in kan divide china so 42 divided by 4 chu 10s are 14 ya 2 bang hemi 2 hi 42 ain kan ziak de yang so 3 square ang zat ngani chin 9 ani chin tro so
9 multiplied by 1 9 ania 9 multiplied by 9 to 81 ania so enge unit digit hey 1 will be the unit digit tuna tahian example pakhat 8973 raised to the power and then 898741 plus tuna plus kanda tuang 77429 raised to the power and then 743282 tihian tila jon 79836 raised to the power ang number po daila 328 mo tiyan daila tuna kinge color hitlak leila hemi hi kan cancel pot train hemi hi kan cancel trina tiyan han cancel pot anga tiyan kan cancel anga tiyan kan cancel anga tihian kan cancel anga topa chu chia bang tur mo number pani raised to the power bang tur ni chon base a pakhat chi kan da tur so ange 3 raised to the power 41 plus 9 raised to the power 82 plus 6 raised to the power 28 3 raised to the power 41 and ya hemi 4 in kan divide ang so 41 4 in kan divide chon 10 zar and yatro 10 zar so 14 ya 1 chi abang so 3 raised to the power 41 ain 3 raised to the power 1 kan ziak 9 raised to the power even ani chon ange ni train 1 and train kasoi to na china pon ka explain to 6 raised to the power 28 a hian hemi 6 and train so kan belanga 3 raised to the power 1 to 3 and train so 3 plus 1 4 4 plus 6 ang zat nge 10 ania enge unit digit 0 mo 0 hi unit digit ani 2 raised to the power until 12 ni ta se and hemi 12 hi chu hey direct 4 3s are 12 ani don eng ma po banglo 1 po banglo 2 po banglo 3 po banglo 4 po banglo chumi case a chuan 2 raised to the power 4 kan da pop train exact nge 16 tihian kan answer voi khat ka soinon lang entinan 3 raised to the power 416 aniatro hemi kan boi pui ngai lo 16 hi 4 in kan divide chuan engma remainder om don lo tro 3 raised to the power 1 in lo ti velange at ani mi alo nia 3 raised to the power 4 ani trin hemi in shia treng turani so 81 in dona 1 hi answer ni don chutiang bok chuan 8 raised to the power 512 exact nge unit digit ti chuan 5 hi kan boi pui turani lawa hemi 12 hi 4 in kan divide nge turani 4 in kan divide a remainder 0 ani ve chuan enge omzia chu 8 raised to the power 0 ni ngai lo 8 raised to the power 4 ani thin hemi in shia tareng turani so 64 multiplied by 64 4 le 4 kan multiply jo 16 so 6 will be the answer video pahat kalo siam le watang next video akain mule thonga chon video hi in lo like nge don in share bokanga in mail share bula in share nge nga it will help them a lot chon video kalo upload le watanga hemi second part pakha chu sei don la tuka abor don in bor me te a chemi phangchan part number 2 kalo upload le watang chemi chong chu tikhan practice charchur la lekha zir charchur la mo midang en ange anti lo chu ngei to po ngai lo mo en leng e ka thian pa jon nular em don tlaya kha buai pui lo la mo e ka thian pa jon pai ka ne a leng ku ala nu ma tingo tang kha tiang te eng ma po buai pui angai lo wa anmani bok in tihian 2024 25 26 an exam don mo ma se tuna nang manin thei top in practice thei top in lekha in ziranga room pakhata om charcharula exam torin in prepare charcharla engkim all some then in pass mayang okay so next video again mula thonga thank you